habari ya kule mmetoka? Mko wazima? Na mimi pia niko mzima. Nampenda Yesu. Yani ni musio ni mutangi ni mwendete Yesu. Na nyosa mwanyangu thoche tutonye kuthaitha vamwe sitwani ya Yesu Kristo. Na ndanamba ukuthocha ingi ndio lilikania nina crusade. Twina crusade twendete musivalanzi yaitwe baya zatani Mwingi West, Migwani Sub-County, Zeluni Division, Zatani Location, Zatani Sub-Location, Zatani Village, Zatani Home. Na tukethwa na crusade Yesu matuko miongweli ikethia Friday miongweli na thimwe na miongweli neli kwa huu wakatano wa thanthatu na wa chumwa wa mwi wa katatu. Weekend Yesu ya matuko miongweli kubika miongweli neli ma mwi wa katatu. Na twende na project ya kuraise fund kumbani ya mbesa siya ngalamikia mukutano usu athukumimanga hii alamu metendoane isu mukutano usu ni kondu wa faida wa wiola mwiyo munete tuyukite ubingu wa kanisa Zatani tukite umutethesia uya wa mwiyai na umutethesia kawa mumaitha. Nukite kitumi ni okimo among the many itumi alandu mwiwa ame umwiawe Lazarus wethi ya pastor wake akuyanye ni thaithi ya kwa Lazarus wa TV nienda ukaumwete andu azuma kanisani maitonyo thaitha TV na maye molika kiuma kwao anyanya wa Alevi achongi alamate atangie na withi ya nduma TV nesio kwasi withukia sio bova ne boy wo kwathi mwanenda yutuko manebuki wanzani. Nina uhakika asiya momwite nundu asiana senyu kwa ni ulevi kathawa ni Yesu Kristo. Message ni kalite nayo kuma December na newa yethwa too much whether andina choice I have to deliver. Kondu weekend Yesu bangesia tuiboya mwiyai masasu ma crusade kukethwa na break ya mbua kanona kwethwe binda ya mbua ikaua either yue muthenya kuvika saa monza na kweka kana twamina crusade tumene mwana kuma saa 3 mubaka kwache yue na kwache kweka nundu no mubaka tumane wa mwiyai wetwe kwa undi asio ni asia obamwe na kutetheka kulanga iwe mutethia na itu yutuendese process ya kumbania besa siang kungalamikia mukutano su ikuwa up to a tune of 400,000 ngili mana ana kondu diambia ni ukulia sitwani ya Yesu ututethesie batonye kokethia ta musiai nuno etue ni kusasio nthe watatio twasiana kwa ndwawe wai mundu mweyu bala na akakwata kaikathenga ikalekwa biko kwitha katwikie muthenge o muthengi opole nthe abeke beti cha kwitu kitwa muthenge na yu withi akal kwanza nindi kamili to excess ukaboya mutumia aikaneno levi ukethia ila waboya itendi wa muya musendo na nusa yuma kawa mwe mokitawa na kumesya mwe kindu kitawa sacrifice okuya mwe ai niumya ndembo hii kondo
wa crusade hii na nimiumisia batamona niumisia musio wakwa niumia ni kondo wa muse wakwa niumia ni kondo wa kibeti chakwa niumia ni kondo wa uo mwea uivo siando alangi na kwa kabose musi wakwa na thayu wakwa kwa na muthocha na nambe swiba screen niyo nambe la tutumia ni insist nondo nini sipe andu kethe imanengi opportunity ya kumesia moya indembo ya kukitana na amaitha metho amakililie bina kwa una mwenenga mwanya sietwani ya Yesu. Nataka tukasome neno la Mungu. Nienda tusome ndeto ya Ngai ibuku ni ya Asumbi wa Keli kilungu cha Monza kwambi ya musoambe kubika musoame ngweli bado twende kila chapter ni cha ukituma mundu atafaulu kana maundu make mataila na mawachu mweli tunene tekindu chuna achu mamuthelu tunanene akwethikia wasya wa Ngai na umundi na wetu inene kulea kuikia ndeto ya Ngai ni kutuma mundu atafanikiwa kana atona nesa thayuni wake. Amen. Kana kwa kithiomo kingi twiki subtopic ya kuleana na ndeto ya Ngai ni kushia mundu kwaila thayuni hata mwiye Yesu nienda ubinguite matuma kunesa na thiba tonyeka wiwe ki ndeto ya Ngai ivo kondo wa kila mundu. Amen. Lakini nditetha siawia kwa kila mundu. Let me put it in English. I think that one sums is better. The word of God is available for everybody, but it does not work for everybody. The word of God is available to those who are born again and those who are not born again. The word of God is available for those who believe in God and those who don't believe in Him. But it only works for those who accept that the word of God is alive, is true, and lives. Ndeto ya Ngai ndithukuma kwandu onthe ona kaunga ya menenganite kwandu onthe nundu no mubaka we mwene winyubie unyube kumitikila onethia kile kunena ndu chenda uyitikilana nayo na ndeto ya Ngai ndikausha ya matunda mubaka muthinolo kamana ni ndeto ithayo vayi ndeto ingi ithayo eka ndeto ya Ngai. Hallelujah. Ila ingi cionthe ona katiba ona kanthi kayithia wathayo nicho kitumi wona itina webindena ukewa andu masya katiba ka pe kipenge cio nindi kwaliulwa na ona mwamina kwaliula mwimina kwaliula mukwithia icio nindi kwaliulwa yingi hata mwe Yesu takaka ituka 2010 ka the too late Kibaki na Raila katibesu muthenyola abitukitha cio yubitukithwa ya ina shindu shaile kwa mendiwa na kubikono mundi no kenda kwa mendiwa ve alama kwenda kuongela term limit ve alama kwenda withie rais akaenda miaka Monza ve alama kwa chabaitonyeka lakini maikwa shu ikwithia ima kwenda huo mea shu nundu timo rais mea shu nundu timo president kicho chutumwa mashu nola wi mamlakani enda onge langwe yukondu nayo ndito ya Ngai ithayu na niyo iyoka ithayu na nditetha shawia ndisha matunda thayu ni wa mundu ate umikia lakini nayo wa mibuthia nayo nota mikie ni kutembwanga ona waleana naye no ye mekune faida
lakini ndiye mauko ne wasio yuko witika boko mitikila nundui ethia waleana nayo no ikukwanga wa mitikila ni kushaya matunda. Imaanisha we can't do without it. We can't do without the word of God. Your family can't do without the word of God. Your life itself is held up by the word of God. Kana thayu waku uthayu mwene ukwatililwe ni ndeto ya Ngai. Amen. Kwa tutonyo disconnect life support machine. Isi kana waadi sibitali ukethia mundu ICU. Ukethia balawi ndanena ndabeba ekitwe machine ita wa life support machine. Ukwithia machine isu ikabogwa ni wakwa ikaumwa ndabeba, lakini ni mukwatia akaitwa akesokwata binya akauma sibitali yukondu na yondeto ya Ngai niyo life support ya thayu witu. Niyo machine ile the kwatie thayu wa mundu hemu kiwanga inate mukiwanga wa muka wethia with thayu with the wish ukwati we kuikala thayu ni ndeto ya Ngai. So we can't do without it. There's absolutely nothing. You can't do anything minus the word of God. Na you andu mabinda mainki imona ndeto ya Ngai tandita ya debate ukethia wona ta choice utonyomeki na umitikeleka no kamilea yani pepe the ana choice na ndo manya sindu ni cia Ngai be choice. Tuya waitu neto mwanya tunyube. Amen. Wathimo kana kiumo unyube thayu kana kiku hata mwe Yesu na unetwe multiple choices ile choice la right either ya wemwe wanewe kunyuba kati wa shindu ile kimwe icho kithe wa right kila kingi ti right kwa waleo nyuba thayu kiku kilika automatic waleo nyuba wathimo kiumo kilika automatic kondu na beangi mabanganye katika shindu ishele beheki mwangu nyuba nyeni kala maisha mako baitonye katu yina thayu witu ndwi na thayu waku nau mwaitu ndwi na thayu mutumia ndwi na thayu mwana ya ndwi na thayu waku waikala thayu la wina wo ni wa mwiyai na ni thayu wa ukwatwa na thayu suwe na muthia wawo thayu suwe na muthia wawo maisha maseni muno maisha imola nilio muno utia mundu muitani sia mundu ate bandu next thing ukwigwa ni waondoka ndevo yani chuma kimwikia sa muno muthonyomwe ni mwasa muno kwithi wote na Ngai. Twasoma ibukuni ya Asumbi na washoka kilungu cha 6 kwambia musoa 25 maandiko masiana kwethi wanza muno kwethi wanayua kwethi wanokame tokame ola uikolele ti part of Kenya kukamba northeastern Turkana ukethi andu mena thina wa kiwu ukethi andu mena thina wa liu. So Biblia siana kwethi kwa yuwa ya inene na kwethi ya andu mahina kindu chao ya na wethi iba kuendeka solution iba kuenda mundu tonya kuete usungio na Biblia ya itie pabikie pandu andu mamina savings sionde maya mubaka maya maimebui mabika pandu makaenda ukolania ngambu sia mangoi isi ukambu uhithia wa muthungo ukambu wowote dhithi ya ibindi dry onoko sambui waya mutwe ukalopa suo kambusu pai kindu kithi wapo nundu kala kethi wapo kethi akai wa imayo ningi ukambuti wa mea mayo na mayo methi ama sustainatory substances kwa upa hithi ya wakindu na yu pabika pandu wethi ya alumethi ukolania kula meka siya mitwesu ya mangoi ngambu maka kolania malika idhekani kano kula maitha siya
tenela maitha cia mabui maya mabui mathela jumambio ya ama imebui na mabika bandu Biblia yacia mama omwe mekala nthi na mwaitungi na mewa na umuthi twiya mwana waku na muthenya ulongi tikaya mwana wakwa na Musa kana mang'ela maya na mamino ya muthenyola watie mwaitula kake kaithayo ewe ti akilwa binya ni ti wisi wa mina oya nukwata akabinya enyonze mwina nzamuno withi yabe oneko kila tu yatu indi mamo shila wa weke yoka indungu ambuti education asisha mwana mandiko masia amosa ya mubida no longi amwamukia muya no tuye mwana wako na mwamosi abida na amanda mamanda yani kibeti kiumanda kana kene kide uche undu manathe ukishe kacho undu chuiki na kililwe binya ninsa chakilwe binya nithina chatilanga kacho maua maana maya lakini mama akilwe binya nitei na amino akilwe binya nitei ya abida mwaitusu esa kumilela story hona kauma iye mabidhite lakini babikie bandu wethi yano akaiye matato sobu locally matato sobu amini matato sobu in house tatui wethi abayundu bekwa cheumala kesi ya songa baka mamosi wetu akwa musumbi na aendie kwa musumbi undimandi tabia mamo tabia mwenzangu aete mwana wake tuye kindu musumbi utewe ndezi kakwa kesiana isi isawa na kaisa wakanyo katilangiluiko kaiwe hamu ya tabia kibetiki ni mutui wakwa tunapangie twewe na twekea covenant tuya mwana wakwa na athela tukaya mwana wake na yutu amino the ucha mwana wakwa twaya ni woshie wake athi abitha kondu mutabia aete tuye musumbi akulia chau mandiko masha musumbi atembetuwe etembelite wolini ukutani atembete isi ila perimeter wall shaka wokwithia ukwithia balcony nitonye kwithia ona mita te 10 wam yo atembelete oba holondu mundu umala ate mwinsebe nundu mathina ala memusima ingi halo ukwamba umala otio muka unasiano oba we uthio unanzia onethia withio umanza kanu kwithia kamzini kabalukite bandu kanomba yani uthio musumbi atembetu yo we wietwa mandiko mazialata atembwangi ngwa shake sio sumbi aitembwanga alumethia kai musumbi akiletie na nukuya ekite ngunia asha ngaishimbike na imuno ethiwe Elisa nukuikala thayo undu Elisa ni responsible ani musumbi asha ukame ola tuisilite ni chachangai yani kuya sumbi maima tono mana ilanga yukuthingithanja nzio na ilanga yukuthingithanja serikali sio ukethia no mama nyepeki nunga yukunena nela waishunge wesio yabikia muthukumi wanga yueta we Elisa lilikana tuinene ayulua andu malea kwaila na kufaulu mabindamwe ni kulea kuigwa ndeto ya ngai ni kulea kukwata ndeto ya ngai ni kulea kuitikila ndeto ya ngai kiu nicho kila tunenea undu pe andu matha ukana yo nela kwa dhuki abatu Elisa nukuwa mandiko mashi atabishe musumbi amwe babu anati huni saata isutui Edhia tuyo saitano siya suo uni saitano edhia tuyo saumo wa umundi uni saitano siya muthenya edhia tuyo saa mwanza edhia tuyo saa nyanya siya muthenya umundi uni saa nyanya kwa kirio mokingi within the next 24 hours itina wa masaa miongweli nana kilo cha mtu mubinyu kikadho uwe sekeli imwe na kilo ili shanganu itenzie niyo itawambali ikadho uwe sekeli imwe hamuyo ni wewe obonu kwasha hallelujah pe situation yandu mesila ngaya ka step in immediately nundu ethi amwe itumabikie kiwango cha kuwetiana maye whatever the crime is not worthy hallelujah na saishu makwetwe ni nzau matena chauya mandiko masya na ke musumbi wa asilia ayokie adhiuka Samaria kwa inside imulika ninza
outside be mu maitho mwetele yani withia thayo waku wobetwe kona ni cionthe ukwati ni wobetwe afya ni wobetwe mutwano ni wobetwe ciana ni ciobetwe vala nyuma project ila wendeshe ni mwako ni ukwetwo kaungama masomo ma ciana imakwetwe yani kwithia muci waku ukwetu ulingitwe ni amaitho ulingwa bai ni side be kau outside ni wetelwe bandi ni wetelwe ni kikuninza vayanza wetelwe ni musilia akuwa yani babao pate mundu ona kasamuya ima mabui mathela ni mayengambu imakolani semwa thia ethe ikuthia kithika matumba nevia mukeka ni umru mukeka ni mwathe ucha monethe andikuma kindu mukanywa kiwichu mabanga isubu yani andu mapitia na yue lisa kubwana okilakasya uni na mavinda maingi ngai atuma ndeto yake ivindela situation is questionable hasya uni masaa 3 kilo cha mutu mubinu kikatho we sekeli imwe na kilo ili siambali ikatho we chau sekeli imwe yani ukwithia ni utumane positive but there is absolutely nothing that leans to that truth. Paikindu kikuonania dalili kana uwezekano wa kindu chukwikika wisipe message pe utumane wanga yunenga we uibindia amen lakini ukwithia kuyanda niwe wame no kunena wakito bindia abanga wendo ekyo no wanena ndwekyo tutumemetho kutukuimbitia kwigwa ndiye lakini yani paipandu bone kaliu na mumaitha amuthi ukite inside kuyingwa liu kwa musumbi kuyiliu na outside ni mwetelo ni mumaitha mwabingwa mbingilo malike mamuwa na mwae makwa maimolika mamuwa inside mukwete kwa waninsa na mandiko masya bai andu maimakwie andu makwe ninsa halo indo syakwa balasila balasi syakwa pati ala balasi mbuthu ona kwa musumbi undo andwa matwika niwe bandu niwe sinesa ukaumala na mumaitha akaema kukwataka nduleo faulu usiokana kindu haleluya zai bai ni side ni wese mumaitha akebeta baya ungeme pe andu mamwete liu mamuthoesie kana pe kundu muthi uboya liu lakini mushiwa muikaumale ndani munauliwa na njana mangonjwa nje munangojewa na andui yani with the verdict ya case yaku ni termination ni kiku pe andu matwika ni awo kwithia kwa vyovyote vile wetele kiku yani kwanza shonde piu ulawi ndani etele kiku ulawi outside etele kiku lakini muthuku mwanga ya shauni ibinda tathi kukethwa liu mutu mubinyu sekeli imwe kilo ile shabali sekeli imwe na maandiko masha ula munene waita ila watabiwo nondo atabiwa na Elisa akatabia musumbi abuthisha na amukulia yo ona Yehova ngai akabingwa mbudhisha ituni undusu wona wewisha utonyeka yani unjumbe wokie wedhia kila mundu nuku question lakini tiandu zema ina ngadi sha question lakini undu mwano haina kiburi wei wabunie undu tiandu makwa munene kokona ona kuchumi ukuiwa dhukitu andu alonze anene piu serikali ni metsenga munomo yasio chumi mudhuku in fact moma isa makatialia in fact andu ala very senior serikali makito saniwa na sio ndusu onakuke kwata ndutonyeka kwa kithio mokingi nundu Elisa ailwe kuwa itokwa na ile kuwa immediately Elisa musisha amuya kiu na weta uni ukachona indi mutusu ndukoya yamano usienda kwa musumbi aya mutabiondo Elisa washa kana Elisa asha uni kukethe wali umbasi yani andu mambe onewa wikwatyo wisu kuiwa uni ukabuna ona kuno uyu umisi ukambothi utembeto una lelu
akili yambe umaba wisinza ibinyi ya mundu wona bana na basi akwatiania uko na separate bana ba ni kala muno utaita na kwithe andu igwa lakini ila siyoko bamo wewe ate ku next minute yengo kwenza andu mane wo wikwatio kana mwamina ukoma uni kokethwa na liu na wethi ana mu asilia mama panishite either makweninza kana mabingwe mbingilo cia andu amalike mamoe. When your case or your fate has already been determined, you must never leave. There is a God in heaven who answers prayers. Ila wa mwiwa kutela. Amen. Ila ndusonga nambe, ndusioka netina, nduthinga likoe kane, baandu theyanzi, ibatiala mwanya wako sisi ayolo. God is subject to his word. Hallelujah. Na wa mwenda umobe ya niasia ndeto yake. Na uendo umwitia kindu umwita zia kuyanana na ndeto yake. Pau ipo kibidhetwe. Hallelujah. Na kila ndeto yake yaitie uikete kila kilio huu utekinda iliuti na pate undoge ukuikana nacho hata mwe Yesu. Yani uyite kila nayo ondu yekata yasya. Na saisu mebau maandiko masya pai andu maino wawa mangu na mundu akwatwa nu wawa mangu alunga abetawa musie ayumwe taoni maenda akuiywa bandu na kunza wa ulondu taoni ethia nundu taoni siatene na ulondu tuikalaana taoni te ya masaku ya ile kwithia taoni yonze ina perimeter wall na yu andwala makwatwa nu wawa mangu mabulu amo imakaywe ikuthuni na asuma ino wawa mangu mayai kuini side Elisa kinena na maili abau imakunitwe nu wawa mangu wonu makwete zani makwete ni malungilwe kwa andu mo mena stressi mena depression musongo wa mawaso hundu ethi mutumia wina kibeti na siana serikali ya ubetanga wecho ketele kiku na muthenoma andiko masya manena niana makula niai otwe kalaba twetele kiku. Amen. Tuamua katwa kwata mwanya tusioke Samaria kuhili ona kutwithio twakwe yani wale yani ayuti ala mesamalia ndani mekwa ninza na ayuti ala mekiwenza wa Samalia ona mono meominwa nichao ninza undu ameno koma mekitwe bu mekale mubaka makwe na mayina liu na makula niai boba hatu ilie twetele chao mashaba hatu ilie twetele tukakwa na ona twatwika tuyukwia ba ona twekusha twa manenji ushoka Samalia twabota kuyingwa liu nituthi twakwe mashengi na twenengane kula kuyasilia namo makatuwa kana maemotuwa makatuwe kadhayu kwa uwethi ya balaba ina wikwatyo no moko ni mamu maitha wethi ya balama mena pena chance ya ikaladhayu haya balama tonya kwende ikaladhayu no memoko ni mamu maitha mumaitha mewia tei wethi ya situation ila mesilite ndina tei namo mekalaba amathi umuiti meukra mashuka kwa ni meukra masyambasi tuisalimishe kula kuya maitha maemotua tuke kaladhayu na maitha mena liu na itutuina liu ha maitha no matuwae na no matuweke dhayo mena liu na kukwandu maitu kuiliu na maandiko masi ano tuku mamu wako isalimisha mayenenga ne muthena na mambi ya chalo no tuku hundu pende twenenwe ni muthuku miwangaika na huni. Hallelujah. Hundu ndeto ya ngai ya nenwa situation siendu siambi ya rearrange ni kanasi ukesia ni siela ndeto ya ngai. Amen. Hundu ndeto ya ngai ya nenwa when the word of God has been released upon your life it is just orchestrating situations. Things began aligning according to the word so that when the fullness of time is come the word can be fulfilled. Hallelujah.
amesuma mbele chala menanza mapambanite makasi twenilande twenenwe ni mwathani. Haleluya. Nditwe suni ya mekitengea undu matembetu asili ya medukisha mewondo kukinyitwe mashati uwe itwathela musumbi wa Israeli ndio sasumbieli osa musumekini wa Stoni na wa Misiri na maukite na itanene mashitu kwawa na musumbi ameatusembei na ndwasuma umala na masemba masiokete kwa itaila sionze siobete mundu wakuwa kindu na mandiko mashaundu masembete mundu akasemba akewangueni munoishe akaumia ungeake kiatuki iyo kitu hata sembondo aliosemba atangie thayo wishi mundu ukutangia thayo nongi ukumanza liu ukutangia thayo the asembete muno icho kitu na munambu sembaniti zaidi ekobo cia thayo na ku munambu ile yotangie ebu na mabinda maingi zaini ibonoka mundu itangia thayo pechalo wenda. I'm reminded mudhino twaendi Israeli na tuambatite kima cha Sinai au metwayamo nedukishu na kwete simu na kuoko na iwe simu ya itaba muno na ina kwete zuba wa kiwu na amba ukinywa nundu ikiito na ikazuba kala kanini simu ina tatu manza bala imekia naona mwana omwe twaina ake na imudhukumi wa Ngai au misie suali longi ya miumia na sati asile la ketuo kulia kulia you ona waumia na ona wakuati you wakuite lakini kwa psychologically mwiwa no kuwa mabudha ai wano sio misesuali Yesu ati wa Kenyasa na versity aile laba na ambata na itu atoboyewe kiwina akinywa na ambatenda kwete kinunundu hamino ku pe uno masembete mauma siangua makatia na yatu ule sembete akuita kaindo kao ya lecha atangie thayo na ilandwa mokie ama mokie mabika kambini mabika themani thimwe mayethi ya mundu Biblia asha malika maya na kindu kimwe nendie muno kuswandwa wasoma Biblia yasha maimali kabange methi ya dhahabu na fedha na uo makua mamba uyubitha yani maiandu maya wau mawaite mwi maina mangu lakini maina woni wa future. Haleluya. Ni mashaishe uni ona kutwika bala mekiwe makakwe imali yokwe nundu mundu kukwende na bata wa dhahabu mundu kukwende unindi fedha lakini malikie methi ya dhahabu na fedha maima amba ubitha baya mbeishko masho kenge moka malika methi yangua yani mukethi yangua muka kue yatu mesobi kabandu masha umekitu kuika ticha ilu undu bende tueneniwe ni mudhukumi wa Ngai na pe andu mamekiye undu ndeto ya Ngai ya ikiwa uona weti kilotu mane wangai wambio sobu madhina maku wambio minakio chaku wambio kilio wa uvinya wambio kilio chavinya wambio kilio nyama uvinya waikia ndeto ya Ngai yambia kuete andwala makuete solution andwala mekutedhesha uso andwala mekukuisha muyolo kuite andwala mekutedhesha kauloku kita waikia ndeto ya Yehova yambia kuete ando yambia betanga dumakutula nguo na yambia kuete ando makudhangasha yambia kubetangia shindu ila chetete kibindu no chambia kuona cheni hatumia sumaseye no YouTube nangana ripoti amaseba maimashati tuadhika mbini asilia bayingwa mundu nitwaya nitwabuna maema mausuite liu mena mutu mubinyu mena mbali bengua bedhabu bebedha ona kuinangamila ila musumbi watabiwe atumana asema sembe masishe na ashamba yusemba na lelu ibatonye kokethi ya maitha mathi kuibitha matuobete hundu musumbi uiki ya munonde twela watabwa ni minister wake wa indiria kuthonoke kila watabwi pastor. Hallelujah. Musumbi ni withuki ya cia muno and device ya security council kuthonoka kila watabwi muthukumi umwe wa Ngai
Anundu ula aikwitio njumbe amwiye mwenda wazimu su no kwikia kisio heme no tumuwa lakini tukamua uni tondo asia no uni ndweke twetele kwa hiyo ona musumbi indeto ndana amikia ona kutwika yete solution kwake ndana amba umitikila asia ye nini siundu andumasi asili ya meka makita hivitha ni kanato umala moke matuwa Asia ambayo usemba mudheimu bakamu because ni wayo lotani mumati hala matumwe Biblia Asia mindete media ya tumakethi yangua mati ya kuyu because ni wayo lotani matiao na mundu amasho kanando mewai asilia ni masemba ni madhi na maema moma usuyeliu Biblia Asia ndo masemba moka mambi ya kwa saliu yani udhi oku na Israeli maabu ya na kamba. Amen. Mukamba atabiyebu na abuna kwambiyo kimangana nonge kenyeyo nze baloto nyodhi ukethia mundu abandite miti yake ta maembe na mesia na makuwa ya buku ile metikite bumekuwa wano mukambe weka bilengika nasyo kwa mundu akutaka kutuembe tuitula tu akikamba na we soka uabadi ukakuliwa bata unyuka kunwe 50 kana 30 au tuwe kieto ya mundani akamba no matese ila asuma abikie nondo andwala business mentality kile vinda mona ka opportunity called trend maima kuwa mtu na moka kama kwanza kwenda makuite makwa wa biashara moka monga mange 18 we kilo cha mtu muvinyu na shekeli kilo cha mtu ulokwenda kuikuwa mbali ulokwenda kuyudhe uchangano kilo ile na shekeli nundu bendeto ineniwe na no mupaka yani kwa alama mikiye. Hallelujah. Na Biblia ya Asia nundu anu mumalite a commotion musumbi ea ula kaputeni wake ula wikwati wa musumbi ula niwe senior advice ula niwe singular advisor wa musumbi ula niwe aneno nethi andu angimanenie usu niwe final amuya semba baya mbingiloni endo kaungamebu kondro ukwamba otila kikundi kinachomala kingi ukuungamia akwamba bingu ya mataba masiokete wibingu yangi makose na nundu pendeto nuleni na ndeto yangai nuleani na wasio mudhukumi wangai nda mudhukumi wangai ndatuika mudhukumi wangai kwithi wandini yenyu handa tuika mudhukumi wangai kwithi mukwitikilana nake hatuika mudhukumi wangai nundu ngai nunyubiyo ethiwe wake onethu wandu othe meumulea ngai ndesole ya mudhukumi wake ni kwithi ani mumulea no mumunene na nundu ni mwisi yani ye kwenyu ni mwana wenyu musiwoni wocha musiwoni wanza musiwoni wa madhina anena no washe no nzai kumunene. It's up to you upathuka nikiuko nene chake kana ni changa hii na kewethia nundu mudhukumi wanga ino mwiyi woka uona lakini ndukekara ndukatona ndukasamabwe mano shonga mambingiloni wewe rudi akatata umia command niwezi command umia ruo mundu ubuni ndio command weze umezia mundu inanza mwanzo ungamite katikati wake na liu zati ya kukwananga command ya ema hata kuanzia 10 meters from where I am wapi masukumanie kumakwetina na hata nata aluto abaluka na obaluka nundu kila mundu enanza na ndesi kana umeatsu imeushoka kana ala mumalo makotsotele weno wazo ma secondary kukiti wazi ndo sionze breakfast yosa wanafujo chaicha sainya na kila mundu nokukwata nokau kuikosa liusa mwanzo okethi anu masukwanzo okezo ikaniti ukethi akaniti we hamo matulite angi ulu na saingi ukidya wibambe ukirite mana makweli umakoso mwana ungiwe etina meoneli omunyanya evo akuwa mukate udhi uko uimanza moswa no wethe numani we secondary school imanyazia mundu ziendo vingi muno ukamanyo subi aziendo syako na you funny enough masukuma nao na within no time ukwitha na be mundu ikaniti so back
kila mundu enda ndesi wianata so masukumanite ula musamba wakinangwa wakwa kapteni owa ni ndeto ya Ngai nundu wa mivuthia ona ndi prosper ona andu maifanikiwa lakini bandu bafanikiwe akwa ifanaka andu maendete success niyo ya muwaye nundu wa kubuthisha ndeto ya neno ni muthukumi wa Ngai na asha niwo Jehova unukwasha na ukapteni wa mwithukisi akinena ni mundu wese Ngai ndai mundu wa dunia niki nundu enene ya kinduki. In fact ona question ye Malaki chapter 3. Hallelujah. Baya na sikwambia musoe 10 no balanga iwe ishi na mdatei balanga iwe aneni asya tumutate kwa kumizilungusie 10 na ndembo tuonekana ndebingwa mbodhisie tuni atuonoisie wathimo yumano aendi ahead ayu question you ask amukulia ona Yehova Ngai akabingwa mbodhisie tuni akabingwa ngandilisie tuni atuonoisie chukwasya nikitonyeka ndito ya Ngai wendo benefit from it. You suspend facts and you believe it. Hallelujah. Ususpend yacha facts no make fact yata ndui musomo lakini nukwenda wea na mwenye akuita nga kuadhima you go for it. Hallelujah. Mabalua nawe namo uwaite uwa modelo yani uwa nazio wa modelo ndi nazio kimu na itio wau utena ndawa. Amen. Na uchusi nundu aitie kwama kuna maklisto ni twaboiwe ukuchusi kuike yakiu. Amen. With the fact iti uwawula ni naguo nduenda wa duniani lakini ngalikwengi bendeto yangai kwa siata ula ukwekeana isi ya kusionde no kubwasyo maku onde. Hallelujah. Umiosa nisiana chao na ndeto yake. Hallelujah. Ula washangathi mawia wa moko mako onera withosia uamende ukwithi othi ukite ona uamende owe onolo gathosia wathosia onola kwake kutemende ukona mundu awa yani onangi ukona mundu uthi ukite niki nundu Ngai yeishe nukwathi mawia wa moko mako uithi uitethia wia ubwata tena faida yani uyimango tusukuma twili tutatu na tukabenji na tumiongo yani uithi wenda kundai yani kilo kwika we connect na ndeto ya Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Na akwa na maandiko measya na akwa kuyanana na ndeto ya mundu wa Ngai ila waisi uli ukawona na ndukoya. Why should you see people prosper and you don't prosper? Because of despising the word of God. Niki wone kilanga yuneni kikuyania kiifaidi yandu na nduko sa faida nundu iwa mumie na wabuthia ndeto yake wabuthia muyolanga yukutumia withia wabuthio Ngai. Hallelujah. Na mabinda maingi pandu balanu matakotho tetheka muno ni ukamba undu ukamba tuikibuthia chathu kumimanga i excess. Hallelujah. Ukamba nobo muthukumi wa Ngai waile uthukuma kathukuma kambia kanisa kathukuma akatethi andu nolondu matethekete ala matethekete maumalite mautite na mothi makumangite makwasio ndute akili lakini muthinola malika meathei matengwa matekindu mokie kula kwi muthukumi wa Ngai wa mamanyisha wa maya shindu matai na sio onamo matai mundu ingwa kana waendie masibitali wethe andu tetheka watatothi waiwatwilwa matanusu wethe amayu thukuma watatothi we wasinjwithi ukone angiona kwi wothi ukeka ile muthumbi kwi wakibeti kikeka ile kithumbi akekale masaa 3 bakela mutho wiyamba to muume bandu amanyeka wikana na sindu cionse cia faili ndakitali au ndawa cia ema we sothi be muthukumi wa Ngai ukwata moko aboya na kuwa kwata ciana
wetu su weise nduka atwa wanoke kala wale bare muthuku waikwa mundu mwe waitwa wa kimwanzo wa temwanzo kuweza kwithia ubwana ta decoration ukwikawa agwo no yiti wachoka wa malo ingi buke za kwithia ubwato to kuna wachota ng'ombe oithi kwa muthuku muhangai kindu chukitatoneka kiyikika jamina ikika wa mino faulu ushoko muma na uthi ukamande mundu la wa level ila we at the moment ngaiti muhekeku na ngainde ati ya ndeto yake omumo su obingu ye miomo su tio ibingike wiyo unge mehoba omumo su waetie kilota inacho ukuma omumo tio usafishe kamusi mwati wondo mwekala original mukekala nesa yu mukauma naye ethi kuma ngai mukauma na muthi mukambie hupya kwa mundu la wa level ya status sienu ngaiti muhekeku na ndimwisi nesa ngaiti muhekeku na ngainde ya niasya na ngainda ukitia neema yake la weki ya thukumini make ona mabindite ngainda ukita haya haleluya la salo nda yita akitietwa ninga ina atomwa na kila kindi ni wako no wokitetea nyona ndikisi wana ndima nyokitetea mundu wane value yacho ndikisi wewe hizi amen na ando ingi mukona amo meunama na undu wako umu athukumi manga usisho kwithi wana muthukumi manga wa ndebunia thi thiyu ndebunia ukwithi akakuna masabu akesilo kwa kwa umeoka indo na munde velo kibuthia mute umanyai imutiani mukwikithawia ni ngai haleluya muthukumi wa ngai ayuka kwaku aikombo nyumba bingwe kanisa kana we mukombo ethia kaplot mayeki ya makeshift church kakanisa kaititwe na Mbasania Makonge na muhimu buthia muno undu ndekindu lakini mwileo manyangai endo manakana no muone ngai thini wa muthukumi wake atena sindu ikuonania ngai mwenye yatutethie muno captain muima akwa musumbi alasimikie ju kwa point captain yonge nundu usuni wakwa nundu wale kuikia ndeto ya ngai na beundu wayutonye kala thayo nundu ekala thayo nukwisoya chau nukwisoya olali ningi na thayo emoya hata kwa huyu airasima akwe ni kananda kaye umubikaniti bana mwe no wose ndeto yake ukamiti kila oundu ibua oundu waandikie ate utukulia amen oundu waneni ndoto yake ate utukulia na atu atumwikie I have faith in me and in my word iki ndeto yako no indikenya iki asa no kumwikia Kristo aisyu oundu waiti ni mwiki kwa ndeto yake kumianisi ukaika edukese sindu ila siote na ukanyuba kumwedukesea ni kuigwa wasia wake na ni kuona usungio mathina maingi tikuite in fact ona mowa maingi kitumi cha kwithia matakili wa vina utamakili ya vinya ni kwithia ndwina mwikio wakana no ubosi bingi lo syaku na memo yaku mebinge nikwitha ndwina mwikio kana no akwike ukamutabi umwe ayu ninye na kutwemeana twitu kila kibetu tunanene awa chuma musunemu ila chane we mwana kwisila ndetoni ya muthukumi wa ngai Elisa nola mwana hakwa chandie cha mukomia kala kasomba chake ya muthukumi wa ngai amen chati komia kimba bo na haondoka thi kwa Elisa na Elisa akuya ngumba wingi osanda tese mbo athayu che mwana mama ozu amuye kindu kindeka yu ndikuonia mwongo ndiutia ba mwana ozu atuma Isao ona no watumite ukiombita andwa mutuma ukiambia ngakwata kana wambitie no kadinya watabishi kwao
o wa mutuma we wa mutuma lakini then ndio thinaku ni kalaba Elisa thia nukwisa kweta we kwani amwana twiri au kethia mwana ucio makomanie na ngeasi aciokete amwikae makukila na thayu chakaema aibingiani cia kwe nyumba nundu mama suni mwesi ula watumiwe ni Ngai kwake kwata mwana ndamubuthia ndamuma amunenda ya na wethukisha bayaku ya mume nenganie ngo ingone muthukumi wa Ngai amkulicie na tiebinda ya ngethai na mwindu na aticuka ati pende mbotwa itei kwa mume iwesi kipetiki ichekale ebinda kwa ebinda kikatwa nzembo ba kwa Elisa icha mutwa ya ngetha ethia ni ucia wambe ketwa ya Elisa nundu ni choni maundu ala Ngai wakikie haleluya na Ngai atutethia muthenya ucio nganene ya mucoebu ithio ebinde mwe kibetikiu Elisa wokia kia kithame kwacho akiye thama bakwaku nundu Yehova Ngai ni witite yua na yuka kwithia yua ya miaka mwanza na bethi abekalika na chewa kiondoke chondokie thitambite haleluya nundu chakwa kumiwa Ngai ukukigaidi ndui sone muthukumi wa Ngai ndaya akakosa ndeto ya kunenda direction lakini athia mwekala muimeu na mwenyu na yetu wa mwenyu na marafiki maku imo muuma onaka unenda to ya direction Ngai ndetikila in fact ona Ngai ndamutuma kwako so miomo mingi vinga wo onokethia wo mwene nu kwenda kubosia we muwau Ngai no cia nundu Ngai ne wese in secret no buthitie nemelo kuite inifanga ya cia pio nundu ndumoku mundu ndubuthia mundu chumbwa no kanenga ndaya mamlaka nemelo kuite na ndunenga ndaya neema no kaleo nenga ulomi kuite ndaya kautwe manyishika ni mwasa kuiwe ni muno kuiwe ni mulaiti skin na keimwiu kai otwindu tu nzui yakwa ni ndasa kuye yake mutwa wako wumbitwe nesa kuyi wake okau twindu tu twatusie sindu ningi muno pio kama ukituika no makwenyu moka kuya kwito akwita wa malela thini lela the amasako nelela kwithia neo kumwe the neo kwetu eluaya atare kona takitha yake ndokizi omwe gwa mweze kumana kuya twithia ambe na twile okwita kinoke thondu zitu akwita ata inifa twile okwita akinuke thondu tu kuita nezela kitu kumite na ndio izoko atania kwa ukanaitwa numa mwingi kanena akikamba kila cha tu nene akikamba cha masako ndu nene chake tu nena kindu kithio withio nyamaite choka u ndeto ya Ngai ndumikia utekuikia mjumbe wa Ngai haleluya na mabinda maingi indeto yake ndikothete unena muno iba amen ndikothete unena muno iba inena kwisilaba haleluya Ngai amekie sure amionganaisi ba nikanebikia andu make iki awaba uimini na irilisewa na ni uneno imundu mayo make mabua ma yelo tamekite kwithio na nda brush ya lakini ikumwendesia Ngai ya mutumi wewe na mundu kwithia mayo imajelo mano withio unena na kumito mwayu mwinena musianisi witata kuikuwa kukangali kwezui nangiona unena nena akuita mata ukwithio kuwa kwa jina la Yesu kwithia kumbite mato kumba na no ume unyunga na ino tama yo make lakini kwithia kumwendesia Ngai atumia ngumba isivu yao aimi musumbi wa sumbi na Ngayula kuteungitaku nina utungia mubia Yehova usio wakuite na wendo ni wikalate nena tena na mumo wako Yehova isitwa ya kuita iwe na inene bwe nthikathwa itikilotha ithi witu nina atongo cia andu maku ndetoni yaku
na niboya mbewa sindu cionthe mumotangio ukathoke andu maku. Webuna ni wiswikalite maisha mobuthia thukumi mangai kabisa. Nundu we musami kanisani kwenyu, niwe chairman wa maendeleo, disi niwe chao kethia muthukumi wa Ngai no atumwo kanisani kwenyu abika mukazi ka mundu kaka ikwikalaba na amwe mayete mathina na mayamanya. Umuthi nienda kutongosha mboya ni akumbula cia muye Yesu. Nina mbulabala nibuthitie athukumi maku nisi na ndesi yoba niboya undeke no yandika citu akwe bukuni ya thayo no inenga hui wa unenga ndaya ala unengete ndaya wa kutaya ala utaithitie ndeu sisia njenda na kiungamo cho ndeu sisia kiwango cho cha masomo na ndeu sisia umbo wo mwiyai nenga ui wa kunenga thukumi maku ndaya na kuma umundi Yesu Kristo ninaumbula ndekea no kinenga kwikala thayo wa Ngai. Ninaumbula mabitio makwa honthe no thuku nitikilike methoni maku sietwane ya Yesu Kristo. Amen. Mwiye ninaboya dite ciandu maku wekeo waise ta thukumi maku kila tuketikila na bayo luandiki ketikila no tuna kila tukavinga tukaoba bayo luandiki kobwetune. Mwiye ninaungamana kometi cia wekeo nini semese mingi ni tembo angitwe nundu wabuthi ya thukumi maku nini semese mingi ni mbanangi kunundu wabuthi ya thukumi maku yoba Ngai waitu na mwiye waitu tambo cha kuoko kwaku kula kwibinya na kula kutangia kula kuwekeana kuobwasya kukabikie ngosi andu maku nene bwana okitai wanundu Ngai musio sietwane ya Yesu nitwaboya. Amen. Amen. Sani unenda tuose mwanya wa kumuthukuma mwiyai na thembo situ tuchambie ina utabia kanatu ina crusade na muskali ndaenda kauni kwa ngalama yake Biblia asiau muskali hithi kauni anengawe kiatu akanewe soksi akanewe trosa akanewe vesti akanewe sati akanewe sweta akanewe koti akanewe buti akanewe isasi akanewe ngovia akanewe ngalila ya ileo mutwa muskali kila chake wika au masiathayo wake nikanaende kauni. Amen. Na uo tuende teosumbi ni wanga ina Yesu akuli deto yanga ikula sia makata vani hata mate atume. Haleluya. Na kimwe kitonyi mao kitu mao bo wanga yutaende ya muno ni undu wa unyivu wa resources ni mukulia sietwane ya Yesu umundi besi nduko sete wina umbuloku ikakula kuingai umwe mwiya ni namana mabinda maingi imbuthiti ndeto yaku kana thukumi maku makanena na ngabuthisia onethe ati makanisa wenyu ti mandini yenyu nutonyo mubuthia nundu ti wa ndini yenyu wenga inde ndini onemwe. God does not belong to any religion. He is God by himself. Kwa nienda umukulie sietwane ya Yesu mwana wa Ngai la withayo na mbesu ibausi TV-ni ala mwiba atuete bambe alangi mwiba asa mute na ole mwiba ndu ina cash witumia simu na mbesu screen-ini alangi mwimesi na kula kungi kuonde mwi na nduma muingo ingo munindi muno banguite muno na nguite nai na imwa leo nguisha ndu Yehova Ngai wa mutwa ye kundu kwi resources akaikwenda ondekelelyu ndonyo akaikwenda ondekelelyu andu ma muingo andu ma America andu ma German andu ma Britain andu ma Poland andu ma Europe yonze na Asia ikaikwenda undekelelia ubo ni twaitangatethia andu makwinyu ni tethia makwenyu angu tethia makwitu ko bai mundu wibasa undu utabicha nduma ni report undethe setu twaisio bo wa muya inambe na mumo wa Kristo kamubwika. Haleluya. Na la tuiba tukiete thembo situ mbe wa Ngai sietwane ya Yesu yoba ninavoya nikondo wa sautu kuthaitha twinotabania wimbe waitu ula mwiyai tunindi kuthi ukobosya mathayo mandu maku ni uboya mwiyai wakwa na Ngai wakwa katukwate kuoko na resources ila tukwenda cionthe okatunenge no katune breakthrough ni uboya kila umwe wina kau kila umwe wina umbula kila umwe watu ngoni yake mwiyai kungwata kuoko ngitwa ubo waku kwitu musi
mwiyai wakwa ingebecia andu maku manenge okilio munene na mumo munene na tei waku ukamekaile wingai mucio na wingai muikiku sietwani ya Yesu Kristo twavoyana kutunga mubea. Amen. Aya kila mundu ete nzembo ciaku ba na hii ni support ya mission. Hii ni support yotwaisha ubona mbe. Amen. Nyene yewe MBC nzatani naitwa umasia nzembo ndizika no yuma umasia ta wakasanduku awe nini izuizi yotwaisha ubona mbe. AIC na mama umasia nzembo ya missionary Katholiki na moima umasia ya njumuia anjeshi la wokovu makumi ya vita jeshi maumasia nzembo itawa ya vita yuko uwi ndoeto kilo kweto ndethe sio twa ubona mbe uya wa mwindwa ileo kwa mawibo twa ile kutwana mbe na ni uboya mwi ya kuingibesie wachumwa kite niguo wa muthia nondo tukaenda Friday Yesu ingi kondu the sooner the best aina mwesoba akamba ditonyo mutabyo bo wanga imotha ni mukamba yeyote nokethe amwenzi icio kamuyo kai kaito nyendi na mutie cia TV mbekani ciacio wenenga icingi twambe okuna mission yetu ambe tutangia andu makwitwe tumatwa yobo wa Kristo na mweya yula uiba akimuiba kwa wingi na yamya mibaka yenu sitwane ya Yesu. Amen.